munsi wa kane w'icyumweru cya kane cya buri kwezi kwa 11 buri mwaka ni umunsi w'amateka winjiye mu muco w'abanyamerika. Ni umunsi wo gushima. Uyu munsi witwa Thanksgiving. Inshuti, imiryango, abari hafi n'abari kure bose bakora ibishoboka byose bagahura uyu munsi bagasangira. Buri mwaka kandi bimaze kumenyerwa ko i Manhattan mu mujyi wa New York haba karasisi ahateranira imbaga y'abantu benshi bizihiza uyu munsi ibintu bamaze imyaka 97 bakora. Ushaka kumva neza uyu munsi ukawusanisha n'umuco w'abanyarwanda cyangwa abarundi wawugereranya n'umuganura. Abanyamerika bavuga ko ari umunsi wo gushima, bakawuhuza n'isabukuru y'imibereho y'abimukira ba mbere b'abanyaburayi baje gutura mu karere k'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Amerika. Icyo gihe hari hagati y'itariki ya 21 y'ukwezi kwa 9 n'itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1621 ubwo bizihizaga umunsi w'umusaruro wabo wa mbere mu butaka bushyashya bari bimukiyemo muri leta ya Massachusetts. Ku bibuga by'indege byo muri Amerika, ibihumbi by'abanyamerika bakora ingendo bajya mu miryango yabo aho bahurira bagashima ndetse bakaba bateguye n'amafunguro adasanzwe adashobora kuburamo inyama y'igishuhe. No mu mihanda kandi nuko imodoka imwe inyuma y'indi bose bashaka kuba bari kumwe n'imiryango yabo kuri Thanksgiving. Ntabwo uyu munsi wizihizwa n'abanyamerika bari muri Amerika gusa, n'abari hanze yayo barawizihiza. Urugero ni nk'abasirikare baba bari mu bigo byabo bitandukanye biri hirya no hino ku isi. Mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California, umugabo witwa Eric Grant uzwi cyane kuba ari umutetsi yateguye igikorwa cyo kugaburira abantu batagira aho kuba bazwi nk'aba homeless. Uyu Grant nawe yigeze kubaho arara hanze ku mihanda ku buryo kumva yakoze igikorwa nk'iki bidatangaje, gusa nta nubwo byoroshye. Kugaburira batagira aho kuba nabo bakumva ko hari impamvu yo gushima. Grant yabifashijwemo n'abantu bafite amazina akomeye asanzwe yumvikana mu mafilime akorerwa mu ruganda rwayo rwo muri Hollywood n'abandi bakora ku mateleviziyo. Kuri uyu munsi wa Thanksgiving biba byitezwe ko byibuze abantu bagera hafi kuri miliyoni 80 bakora ingendo bajya gusangira n'inshuti n'imiryango yabo. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.